onakho hayi cha nakho ke mkhulu sifahlaze egangeni khehla akusizi mkhulu ukuthi siloko siya le nale mkhulu sesiyobona khona sivele sihlale phezukwayo khehla ngithemba ukuthi abantu nami bayaphila nje basila sanibonani ngani zamkhulu ningene sixoxe abangene sobona ngabangena umkhulu bekhuphuka sixoxisane nabo sibone basibeka sibone basibeka mkhulu akungibhekele nje mkhulu ngisafuna ukuthatha nakho kancane okay I lost my iPad. I had it in my hand. They stole it. Itholile. Khona umuntu ongenile mkhulu sanibonani ngithemba ukuthi uyaphila ngazi ukuthi ubani Nkosi yami kodwa nje ngithemba ukuthi uyaphila naye mema abanye ngizo address nation la ngani zakhehla ngiphethe iPad mina yamazanga beyitshontshe ikhona ngizokhuluma nazi zo address nation ngani zakhehla yeah nami ngizofunda ama point phandi lapha uyazi wemkhulu kukhona into ebesidiscussa nomunye ugogo la uma sidiscussa lento khehla sikhuluma ngeflag la eSouth Africa you understand so uma sikhuluma ngalo ngade ngibone insizwa ayizama ukulichaza ayizama ukulibeka ngendlela yayo lensizwa ikhuluma ukuthi uma uzocompare iflag la eSouth Africa thokoza gogo nangomugogo ethi thokozani thokoza ethi uma uzolicompare mkhulu iflag la eSouth Africa la before 1994 nela after 1994 asithi lensizwa awukho umehluko omningi lawo maflag omabili yasizama ukulichaza angazi mkhulu lembala mina ngiyazi ukuthi ishone kodwa mhlambe nje njengabantu abafundile mhlambe ngayazi ukuthi ishone lembala ngoba la iflagini lakithi khehla uma uzolibhekisisa kahle imbala yakhona mkhulu kufike kube khona umbala ored angazi bathi ushone umbala ored mhlambe wena mkhulu ungangikhanyisela kube khona umbala oblue kube khona umbala ogreen kube khona white kube khona yellow kube sekuba khona black angazi lembala ishone mkhulu khehla ngizochaza le engiyicabangayo noma engithi ngiyaziyo makhosi black white no red u-black urepresenta isizwe esinsundu ukuthi eSouth Africa kunesizwe esinsundu noma ngithi abantu abamnyama khehla uyangiba bese u-red urepresenta ukuchitheka kwegazi masikhumbule ukuthi kwi-apartheid up until sizothola idemocracy kwaba khona izimpi angithi kwaba khona izimpi ezenzeka so manje kule new flag they had to represent that noma bakuveze kule flag yethu ukuthi cha le flag yethu inomlando ukuthi ukuze sithole idemocracy kwachitheka igazi yes ingakho ebakhona kule flag entsha bese u-white ilesizwe vele ukuthi u-white urepresenta in peace ukuthi manje sesicela ukukhanya nokuthi kube sizwane ingasabikho lento yokuthi ama-blacks ahlale sihlangane kube yi-peace ingakho you even have ama-holiday njengabo-day of reconciliation so lo malanga alinka kulento ethi kumele manje sibe noxolo singasabambelani amaqolo ilo mibala khehla lami le engiyaziyo mina obo-green nabo hayi cha lapho khehla yeah okay mkhulu ngifuna ukuhamba emazweni alensizwa mkhulu uma sizolihlaziya le flag kahle silibukisise nje kahle singajahi mkhulu okay ilensizwa mayikhuluma le flag lisho okukhulu khehla noma ngithi likhombisa into enkulu esuke ivezwa kakhulu ngale flag ngoba lapha mkhulu mawuzobhekisisa kahle mkhulu ublue uma sikhuluma ngoblue ithi lensizwa uma sikhuluma ngoblue sisuke sikhuluma
nge-sky, sikhuluma nge-ocean, sikhuluma ulwandle lapho, understand njalo. So uma ichaza lensizwa ithi ngempela mawuzobukisisa lesi simo sale flag masivela kanjalo namkhulu, sikhomba ukuthi usuthi kule flag kukhona ublue bese kuba khona white, you understand kanjani? So ugudle u-white, uma ugudla u-white usuthi lo mbhemu awucabange noma bukisisa ukuthi lapha kuma-beach front eThekwini obani aba-own i-property la phambili la ngasolwandle ku-beach front mkhulu, understand njalo. Eflagini kuno-blue bese kuba khona u-white, kukunikeza umqondo ombuni loyo. Oh, iyacaca. Okay, mana mkhulu ungakhulumi nanogogo uzofakaza, kodwa ake ngiqhubeke. Ithi lensizwa uma sibuka lento wena mkhulu iphinde ikhuluma uthi uyabona eflagini la eSouth Africa kuno green phana endawo, kuno green, yabona green lo hamba ufika uthi phezulu kuno green, kodwa ugreen mawuzobuka emasayidini ukhave white kanje, you understand? So uma ikhave white usuthi lo muntu obani aba-own ama-farms la eSouth Africa kakhulu. Okay, bese lensizwa uma ulibuka le flag egcineni lapha lino-black, linombala o-black, kodwa kumbala o-black kufike kube khona umbala o-yellow, ngakulo mbala o-black ovimba lo mbala o-black uthi ubele. Umbala o-yellow mkhulu uma uzobheka usho ingcebo, usho imali, ukuba nemali. So kukunikani nalokho njengomuntu omnyama uma ngabe umbala o-black uvalelwe imali ukuze ifike la. Isithi mayichaza mkhulu ukuthi njengoba singabantu abamnyama lo mbala o-black usho thina lapha, okusho ukuthi wena ukuze ufinyelele ekutheni one ifamu, one into okuthile kumele uqale ube nemali, you understand? Ibuke lento umbala o-black uvinjwe ilo yellow imali, understand njani? Ukuze wena ukwazi ukuthi uyo-ona i-property lapha ku-beach front kumele ube nemali, uthole udlule ku-green, mawufika green kumele ube nendawo yakho, ufike ukuthi into u-white kumele ukwazi ukuthi unqoba belungu uye ngale kwabo until ukuze uzokwazi ukubona lento leyo mkhulu. So angazi noma kuyiqiniso lokho kade kuchazwa lensizwa kanje. Khehla, ngiyayithanda le point akayishoyo. Yazi make zokukhuluma ngokuthi asiqale la ku-green and white, ukuthi u-green ukhave yini white, lento bese azo-addressa indaba yama-farms. Kuyiqiniso Khehla, ngale ndlela akayibeka ngakhona Nkosi yami, kungaba yiqiniso futhi kuyiqiniso wonke umuntu angalibona ukuthi vele imajority yabantu abaphethe amafama ngabelungu. Labantu abamnyama aba-own amafama baqale somewhere, bathola ingcebo ukuze nabo bese badlula baya kuphi emafameni before omunye ayofika kuma-beach. Ukhuluma iqiniso lo mbhemu akezosho kanjalo ukuthi umuntu omnyama kumele uqala athole imali bese adlule isigaba esilandelayo athole indawo in a form of a farm or a land. Aqale aplante, ayenze konke lokho bese anqobe abelungu bese azokwazi ukumuva kwisigaba sesibili. Isigaba sesibili kusho ukuthi uyabe una i-property kuphi le ema-beach. So mina Khehla ngiyayivuma le nto akayikhulumayo Nkosi yami, njengoba ngimncane nami ngiyafunda, ngiyayivuma kakhulu, angifuni nje, ngiyayivuma ngoba umbuzo wena mkhulu ozoba khona ukuthi njengabantu abamnyama uma singayibhekisisa lento, inkululeko sinayo, siyitholile inkululeko kahle kahle la khona sinayo na inkululeko? Khehla, on a face value ephepheni sinayo inkululeko, kodwa physically cha. Abantu yazi ngizoyichaza kanjani? Kufana nokuthi senze isivumelano ukuthi okay, ngizokunika ukuthi kube nguwe ozoba umongameli, ngicela nje ukwenza isibonelo. Ngithi hayi mina ngiyakudla from i-governance noma ngithi ukuphatha kube ngumongameli, wena muntu omnyama uzophatha. Kodwa nanga-terms and conditions, uma uphethe wena, angithi ukuphatha kwakho kuyojabulisa isizwe simnyama sibone ukuthi sobona ngathi sesine-power, angithi. So ama-terms ethu ukuthi uma uphethe wena, thina lokhu esinako, iland yethu, i-property yethu, ama-position ahigh la besiwabambile awuwathinti.
awususi lapho le privilege lesinayo awuyenzi lutho. Wena uzophatha nje ube head of state u-address abantu abamnyama, okay manje singakwazi ukuthi sihlale nabo kwezinye indawo, kodwa i-privilege yethu njengokuthi usithathele amafama ukuthi manje sinationalize ama-banks, sinationalize konke lokho awuyithinti, isivumelwano. So inkululeko yethu wena Khehla kahle kahle ikuphi ihleli kuphi ekutheni nathi bantu abamnyama sibe ne-access kwizinto zomnotho and only maybe 30%, futhi 30% is overestimation, maybe singathi 3% yabantu abamnyama abadlala a key role kuphi kwi-economy. Uzwa kahle Mkhulu. Manje mase kunjalo yeyiphi inkululeko esikhuluma ngayo ngoba yithi majority la eMzansi angithi. We are just free ephepheni Khehla ngokuthi okay kwi-governance kuyithi esiphethe le ukuphatha nje ukhuluma nabantu abamnyama, kodwa izinto ezenza ukuthi ilizwe bebizani lethu or to prosper to prosper njenge-economy kanje Khehla aziphethwe ngabantu abamnyama. Yingako labantu angithandi ukubiza amagama, kodwa kukhona abantu abayikhontrola i-economy la eMzansi and labantu maybe awu-6 or 7. Labantu banama-business kuma-major sectors. Uyayibona Khehla. So labantu mabeyi-6 against more than 30 million of blacks, and labantu babeyi-6 bakayicollapse i-economy. Yeyiphi inkululeko esikhuluma ngayo ke lapho? Inkinga Mkhulu, manje umbuzo Mkhulu, ngoba uthi uma isilwela inkululeko ngezandla sisukuma sithi siyolwa iyasihlula into yezandla, siyilwela kanjani kanti inkululeko? Yiphi lento emele kuze siyenze ukuze sithole inkululeko esifunayo Mkhulu? Senza njani njenganabantu Khehla? Khehla mina ngizokusho nje angizusapha. Okokuqala nje Khehla ngiyathanda nokuthi ngathi singayilinka noma siyilinke ne-spirituality, abantu babe spiritual awake kokuqala, spiritual awareness, bese-ke abantu bakwazi nokurizina Khehla. Masikhulume nje iqiniso, ukurizina hayi ukuthi yonke into Khehla ifuna sibe physical. Yingako ngithi kwesinye isikhathi kumele sibe spiritual awake, uyayibona. So masiba spiritual awake sizokwazi ukuconnecta kahle noma sikwazi ukuconnecta kubantu abadala abathathela into zabo. So masizokwazi ukuconnecta kanjalo singakwazi nokuthola i-solution, sikwazi ukuba involve ukuthi okay bantu abadala, you remember beniphethe amafamu nani kwenzeka kanje nakanje nakanje, bese kube yibo bakhona ukusibonisa indlela ukuthi okay ukuze nikwazi ukunqoba lempi ngoba physical izonihlula, because physical we are not winning. Labantu baphinde basebenzise thina abantu abamnyama ukuthi sidestroyane sodwa. So masizoqala nge-spiritual awareness, abantu abe-spiritual awake, bese manje sisebenzise into yokuthi umcabango Khehla, sicabange ngendlela ehlukile. Is not everything wena Khehla okumele si-attack-e physically noma ukuthi nge-violence noma ngokulwa. So into esingayenza singabantu abamnyama, masinikane ulwazi. Mina ngizokwenza isibonelo kanje. Kukhona njengama-lawyers, okay, njengama-lawyers kune-knowledge esinayo encane ukuthi okay ukuze abantu sikwazi ukuthola umhlaba, these are the section, ngenza nje isibonelo okumele abhekwe, and this is the procedure i-court ezoyithatha if sesifuna ukuclaima back in umhlaba angithi. So umuntu a-lay person, umuntu ongayenzanga noma ongayenzanga law akakwazi lokho. So i-duty iba kulaba abanalo knowledge ukuthi siyayishare ke manje ukuthi okay ukuze sikwazi ukuclaima umhlaba successfully,
kumele sibheke lezi zinto 1 2 3 4, so we share the knowledge so that everyone uba well equipped, uya-understanda, uyakuqonda ukuthi ukuze si-reach i-point eso masingasebenzisa this direction singafika kanje. Nalaba abakulama sector laba who have already penetrated into the economy, which is it's what maybe it's isilungu sibalekile kodwa it's dominated by the minority. Now beze bathi okay, ukuze nathi sifike la noma thina so assista ngokuthi nithola ama-funds kanje nakanje bese siyayi-attack-a le ukuze nani nikwazi ukuthi ukungena ngobuningi, uyayibona. So into esimple ukuyisho nje, ukuyi-summarize, we need to work together, sisebenzisane khehla, singasabi physical, singasabi violent, kodwa kube ne-strategy. Masingasebenzisa le-strategy wena ke. Ngikuzwa kahle khehla, ngikuzwa kahle. Nangugogo la uthi economic freedom needs to be fought. Yelo gogo uthi kumele kuchithwe igazi. Azange uthathwe kahle lento leyo, kodwa ke angazi, ngicabanga ukuthi uzwakele gogo. So ebengifuna ukuya kukho mkhulu, noma ebengifuna ukukubuza khehla ukuthi idlozi mkhulu, noma la idlozini singancedakala mhlambe lapha edlozini ukuthi siuthole back umhlaba. Lingasinceda nedlozi ukuthi abantu laba bawuthatha bewubuyise kithi sikhona ukuphila lapha babephila khona khehla. Ngazi ukuthi kungakhonakala nalokho. Ngiyadla, ngiyacabanga ukuthi ku-possible. Angithi lo mhlaba wathathwa kokhokho ngendlela thizeni and thina besingekho mawuthatha, sizwa ukuthiwa kwenziwa kanje nakanje. So into izoqala ukuthi kuqale manje sithole i-connection nedlozi, angithi sithole i-connection nedlozi, sithole i-connection nabantu abadala, sibe awake, bese kuzoba yibo abazosikhanyisela ukuthi okay mzukulu, ukuze bathathe, uyabona la family elapha kaJen van Riebeeck bafike bayithatha kanje, benza lokhu nalokhu nalokhu. Ngase mina angibi namandla ukuthi ngithole back, uyayibona lento le. So siqala bese uyalibuza ke noma ucela ukuthi likhanyisele ukuthi okay ngiyeza umuntu omdala, singenza manje sengiyimisela ukuthi ngihambe ngithatha okwathathwa kuwe. Angithi yazi idlozi khehla lizoba nemigomo yabo ukuthi okay ngicele mzukulu ungenzela lokhu nalokhu nalokhu. That's why ngithi kumele sibe spiritual awake, sibe ne-connection. Siqale siyayibuilda lo connection, uyakwenza lokhu idlozi likucelayo, bese idlozi lona linamandla khehla, noma lizokwazi ukuthola i-solution ukuthi okay ngingakhanyisela njani ukuthi ukwazi ukuthola i-farm le abayithatha kini, yebo. Ngoba at the end of the day lezi zinto lezi labantu abamhlophe abanazo, okuningi bazo bazithatha komkhulu nokhokho bethu ngokubarobha, kwesinye isikhathi nge-force, yebo. So labantu abalele yibo futhi abangakwazi ukuthi basisize ukuthi sikwazi ukuthola lezi zinto ebebezifuna kuyezabo khehla. So ngiyacabanga nje ukuthi idlozi lingayidlala indima enkulu ekutheni sikwazi ukuthi sithole back okwalahleka ezisizwe simnyama. Angazi mkhulu noba hayi ngikuzwe kahle mkhulu. Angazi okwamanje khehla sizawulinda befake imibuzo, makukhona nemibuzo khehla, ngoba kahle kahle uyasikhanyisela la ukuthi kanjani mkhulu. And siyabonga kakhulu khehla, and kuyiqiniso elimhlophe lelo mkhulu. Eqinisweni lakhona besila khehla ukuthi sizobonisana ukuthi leli dlozi elihluphayo yini inhloso yalo eqinisweni lakhona, ngaphandle ake ngithi mina mhlambe ngaphandle ukuthi kumele sisebenze abantu, ngaphandle ukuthi kumele silaphe isizwe, zikhona nezinye izinhloso noma emva kwako ukuthi okay inhloso yaleli dlozi ukuthi mhlambe likwenzisa ukuthi noma likuthume endaweni ukuthi wenze mhlambe something enye ngaphandle kokulapha, ngaphandle kokuphilisa nje mkhulu. Ikhona inhloso esemva kwedlozi ngalokho kahle kuba khona kwalo nje. Yebo khehla, ikhona impela. Idlozi lifuna ukuthi bathi ngesilungu to retrieve back izinto ezathatha kulo.
uzothola ukuthi lizofuna ukuthi uqale ulungiselele. Uma uqeda ukulungiselela bese uyalapha abantu, bese uthi usalapha abantu bese liyafika bese liyakutshela ukuthi cha, thina besinama-trucker noma besinama-tractor sesiyafisa manje ukuthi singawathola, bese liyakulayela ukuthi kuzokwenzekani lokhu nalokhu nalokhu, ngoba manje labantu bafuna izinto ezathathwa kubo, ezathathwa nge-force, hhayi ngesihle. Uyayibona le nto enjalo. So manje enye yezizathu ukuthi yebo siyafuna ukuthi ulaphe isizwe, ukuthi nathi usilaphe sikwazi ukuthi sikhululeke, kodwa thina esizokunika kona okunye sifuna ukuthi uhambe uyolala noma uthole lokhu bokwethu okwathatha ngendlela engalungile, ngoba manje sesikweleka moya, sinamandla ukuthi sikwazi ukukhanyisela ukuthi kungabuya kanjani lokhu bungokwethu. Uyayibona ke, yingakho kwesinye isikhathi uthole umuntu egqoke ngithwena izinto zobukhosi ney'gqoko zakhona, kuyingoba uthola ukuthi idlozi liyasho ukuthi cha, thina besingamakhosi, kwase kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu. So manje sisafuna ukuqhubeka la besikhona. Yebo, omunye uthola ukuthi uyinyanga uyisangoma kodwa unamafama, kusuke uthola ukuthi vele uthola ukuthi leli khehla elamngena lalinamafama njalo, manje selifuna ukumkhanyisela ukuthi cha, awuphile ngale mpilo bengiyiphila, angothola lezi zinto zami ezathathwa ngendlela engalungile. Uyayibona ke, so idlozi linazo ezinye inhloso except ukuthi lifuna ulaphe kuphela. Cha cha, ngiyakholwa ukuthi kunesizathu esikhona ukuthi bakwazi ukuthi bakunike back izinto abayithatha ke. Hayi mkhulu, cha, uma ngathi angizwanga noma siyayithona ondlebe uzwile khehla, siyabonga. Mina ngizwile mkhulu kakhulu, angazi uma kukhona ozobuza mkhulu, cabanga ukuthi sizambona umphendule khehla, ngoba mina cha, anginawo umbuzo thini mkhulu. Sizawulinga mhlawumbe sibone ofaka umbuzo, sibone ukuthi usibekaphi mkhulu ngaphambi kokuba sivale, ngoba sesiyavala. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi bazawubonakala khona lapho khehla, bese kuyabonakala ukuthi ithini isimo sabo noma bachaze ukuthini mkhulu. Kodwa nje ake ngibonge, njengoba ngisho ukuthi ngiyabonga mkhulu kakhulu, sikhanyiselekile okuhle okumhlophe khehla man. Angazi nangogogo uTumeka, ngicabanga ukuthi umbuzo wakhe noma akushoyo khehla uyakubona, angazi mkhulu. Ugogo uya-eda and ngathi uya-eda ugogo, ngathi uya-eda kule nkulumo, ngathi uya-eda. Ya, ugogo ngathi uya-eda kule nkulumo, and le nto kayishoyo iyiqiniso nayo. Ngokuthokoza mkhulu, ndibonga mkhulu, And kukhona ugogo oqeda kungena lapha, angazi noma uyakhona ukusiza noma uyakhona nokusibona. Ngoba uyabona khehla manje nje sikhuluma abantu abamnyama sebeyangena manje kumafamu kakhulu, sokusebenza vele idlozi lithe ibuyelani la emuva niyothatha into zethu. So kusazolunga kusazokhanya futhi. Hayi, sithemba kanjalo mkhulu ukuthi kuzawulunga khehla, ngoba ayikho into engalungi noma ayikho into esingafisi ilungu. Kodwa nje ngicabanga ukuthi wena khehla, njenganabantu abamnyama, siyadinga ngempela lokho esihlale sikusho ukuthi sike sifokhase kulaba abantu abasiphethe, sicele kubo mkhulu, ngoba yibona abantu abayozikhanyisela indlela, ngoba asihambi ngokuthanda kwethu noma ngokufisa kwethu noma ngokwazi kwethu mkhulu, siphethwe siphilela bona. Ziningi izinto abafuna ukuyibuyisa esandla zethu, kodwa thina ngesimo sokuthi asifuni ukunaka, sifuna ukulala, lezi zinto asikazi ukuyithola maduze. Buka manje mkhulu, kusuka impi imihlaba yonke, abantu abangayibona abayithatha nje izifo into encane futhi ezolimaza abaningi mkhulu. Kodwa masingake sibuyelele abantu abasiphethe khehla, sithemba ukuthi kuningi okungakhanya ngale mpi. Kunjalo khehla, kunjalo. Kodwa-ke hayi,
Kuzawulunga mkhulu, siyabonga kakhulu. Siyabonga khehla. Asithembe ukuthi nje abantu bayaphila Nkosi yami. Nawe nogogo ngibathe ngiyambiza, cha akasizwa. Akasizwa. Gogo angazi noma ukhona. Thokozani Mkhulu. Uyaphila gogo? Ngiyaphila mkhulu, nina? Sikhona gogo, inkinga sikuboni. Nginyazwa i-technology. Kunini ngicofoza. Hayi, kuzawulunga. Akuveli, kunini ngicofoza? Ngicabanga ukuthi kuyavela. Ngakho-ke kuyavela. Mina ngithi yabona le ndaba siloku sikhuluma ngayo. Niyangizwa mkhulu? Siyakuzwa. Ngikuza impela bro. Le ndaba le eyomnotho eyeland. Yazi le ndaba injani mkhulu? Kade umhlaba wethu sawuthola back. Inkinga ukuthi yabona labantu abasiphethe. Inkinga ilapho. Umuntu unikezwa isikhathi negunya lokuthi aphathe. Makaphethe bese kuthiwa awufundise or ubonise laba. Umuntu omnyama akafuni ukubonisa omunye into, especially into right. Umuntu omnyama ufuna ukuthi kuphathena ayedwa. Akafuni nje ukubonisa omunye umuntu. So mawuyibheka kahle, kade sawuthola umhlaba back. Ukuthi njena thina sisodwa siyamonelana into yokuqala. Eyesibili asifuni enlighten omunye umuntu. Umuntu angayikwazi indaba ayazi ukuthi okay nawo umhlaba kulinywa kanje. Sebabaningi kakhulu abantu abamnyama abalimayo mangayibheka kahle manje. Abanye balima ngenkomo, abanye balima ngeinkukhu, abanye balima ngamaqanda, abanye balima ngemifino. But because kukhona ongimbonile olima ngeinyosi, ngehani. But because umuntu masesekayazi into ulwazi sekalutholile, kunzima ukuthi nawe akubonise, akafoni ukukubonisa. Manje as long as la ezweni labantu abansundu, ngiyaxolisa ngomsuthu, ngicela ningixolele kakhulu, ngiyazama kodwa isizulu. La kwi-community yabantu abamnyama, if besingakhona ukuthi sifane nabelungu, yazi umlungu angafika ecompany ane-certificate se-fireteam, but aphathe kuyimanje enkulu abeyi-CEO because laba abanye khona ukuthi bamlekelele. Mara wena mawufika ecompany une-certificate esinkulu esingaka, uyoripota kumuntu ophethe i-certificate se-first aid. It's because wena ubhekelwa phansi, akekho umuntu ofuna ukukubonisa or akufundise izinto emsebenzini, akekho umuntu ofuna ukuthi akumentore. Uyayibona leyo ndaba? Why? Because umuntu omnyama ubona sengathi yena uma angaba phezu komunye uyoba rich, which is not the case. Kaningi umuntu makalethwa kuwe ulethwa thina kakhulu abantu bomoya sanjiswa yidlozi, sambiswa abantu abadala. Abantu abadala banokuthi bathi kuwe iya kuleya ndawo or qhumana nalo muntu so. Kusuka kunesizathu sokuthi why bakuxhumanisa nalo muntu lona. Angithi mkhulu. So omnye umuntu asuke nje afuna ukuthi kube into yakhe ayedwa. Afuna ukuthi kube into yakhe ayedwa. Asibhekelele le situation enzakalayo manje nje la. Njengoba sikhuluma kanje. Uyamoshwa, kuyaluthwa, kuyenzwani, kuyenziwa ini. Why? It's because umuntu osiphethe, umuntu omnyama ngempela. Umuntu lo ophezulu, instead of kube uye wathola loyo mnotho wahlephulela nalabo abanye. Kube yonke lento ayikho. But because umuntu ufuna ukuthi abe yedwa, le phezulu, laba abaphansi angabanaki nokubanaka. Khona manje abantu sebacasukile. Abantu balambile, akunakudla, akunamsebenzi. The worst part, akunamsebenzi. So uyayibona ke mkhulu ukuthi ama-resources akhona ukuthi njena asikhoni ukuthi singawa hand over or sinikeze laba abanye or sihlephulele laba abanye masinakho. Inkinga mina ngibona ilapho. Siyabonga kakhulu gogo, ngizwile kakhulu gogo, siyabonga. Ngicabanga ukuthi
usikhanyisele futhi kakhulu salukazi saze sakubona ukukhanya ngazi Mkhulu mhlawumbe khona afuna ukusho noma khona afuna ukubuza mhlawumbe ngazo ngabuza Hayi cha angifuni ukubuza Khehla ngifuna nje noma ngithi noma ukugcizelela kule nto ugogo akayishoyo thina singabantu abamnyama siyacindezelana ngiyaphakama ngiba phezulu ngiyaphatha bese ngiyakhohlwa nala ngibuya khona ngiyahamba ngiyabashiya kunjalo uthola ukuthi namanje nje for isibonelo uma masithi nje umkhulu une-construction company usiza abantu make siza abantu esiza abantu mase ke-advertise ikhampani yakhe noma sekecela usizo kulabantu akabasiza ukuthi hayi bo cha nama ningifakeleni uma kunamathenda acela ingazise ngoba kukhona engikwenzayo ecaleni ngoba umuntu omnyama angeke angafani ayolanda omunye i-relative noma alande omunye umlungu yebo so abelungu into kumlungu ayolanda umlungu ashiye lo owakubo odinga uncedo into abasibhitha ngayo abelungu abashanga namanje abelungu bayasizana kakhulu futhi bayabizana futhi abelungu uthola omunye uthola ifamu make ethola ifamu uthola ukuthi next door ifamu kune-land emthini yadayiswa angabiza omunye umuntu ukuthi hey woza ndoda nayi opportunity ngapha kodwa umuntu omnyama angeke abize omunye umuntu omnyama if akakwazi ukuthola lento le angafana abize umlungu ukuthi hey ngizokwenzela kanje ukuthi uthole kanje nakanje and abesazi ukuthi nangu umkhulu ngapha ufuna indawo kodwa because umkhulu ngumuntu omnyama and uphethe angeke kuba nzima kumuntu omnyama kuba nzima ukuthi siphakamisane so yenye yezinto esiluzisa kakhulu singabantu abamnyama against kuwo wonke lama races because namandiya ayasapotana kakhulu futhi yazi istory engasithola ngamandiya engakunothisa India lingahlala ngizobikisa mangithi uthola ukuthi ePinville mangithi nje ePinville ngenza nje isibonelo nje kuhlale maybe amandiya awu-3 or 4 lamandiya awu-3 or 4 bese i-standard of living noma ngithi bamane bekhuphula indlela abaphila ngayo uma bekhuphula le ndlela abaphila ngayo bese baphucula noma benzani ba-improve le area abahlala kuyo ugcina sewuthola ukuthi kuhlala amandiya wodwa nale area le abahlala kuyo seyikhuphukile uyayibona ayakhuphulana amandiya ayakhuphulana thina abantu abamnyama ngihlala ePinville ngiyibhilone ngingafane ngibe nendlu enkulu engaka bese umakhelwane ahlala emkhukhweni angisho ukuthi manje kumele nawo yini uFather Teresa Mother Teresa uhamba akhelana nabantu izinto cha kodwa ukuthi sisizane mawubona ukuthi okay khona okuncane engingakwenza asoyicala lo ukuthi hayi mfowethu kune-opportunity lapha kufuneka abantu abane-matric noma abanento kanje woza ngapha nangapha hhayi lento ukuthi sivalelana nge-information kuyiyo yezinto efuna eyenzani esibulalayo and ngizakusho lokhu ngiyazi abanye angibavumelani nami kunale norm noma ngithi i-principle akazi noma ngizothi i-principle noma yini kodwa it's a norm ukuthi umuntu omnyama ufuna ukuba I'm the first black blah 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 I'm the first like kuba ngathi achievement enkulu yena mina ayingichaza ukungichaza because kusho ukuthi your sole priority you want to be the first awufuni ukuthi cha sibaningi with accumulated lokhu nalokhu but wena ufuna ube weqala kumele uqale wena kuqala so angiyithandisisi mina le nto njalo angazi Khehla wena ucabangani kwesiya lo mkhulu enikushoyo yabona isiZulu siyasithi mawubeka i-point kuyilona lona vele bathi aliduna linentshebe lolibeke liqinisile mkhulu kusho ukuthi uma ngathi ngiya-eda noma uma ngathi ngiyasusa ngiyobe sengiyona mkhulu futhi nje ngiyabonga kakhulu ukuveza leni ngivezayo sithemba ukuthi abantu abaningi bafundile ngoba kuyiqiniso elihle elimhlophe kakhulu lokho sithemba nje ukuthi ngelinye ilanga siyindle emnyama sizovuka sikubone ukuthi kwesinye isikhathi akusizi ukuba stingy
kumele sike sincedane singabantu sizokwazi ukuthi sikhulise ngokwethu sithole ngokwethu futhi umkhulu nje ngiyabonga kakhulu leyo ndawo ke. Okay. Nami ngiyabonga Mkhulu, ngicela ukuphuma. Ngizolalela nje. No, anginankinga. Ngibonga isikhathi senu. Okuhle kumhlophe Nkosi yami kanje khehla. Ake sivalelise nami ngiyabonga kakhulu nangelinye ilanga sophinde sihlangane futhi. Thokozani. Okay, siyabonga. Siyabonga. Okay.